بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيكاريسوية إجريا باكلاني كمناني أني بناني أني ولنفلا شهر ذي القعدة من هجرة سانكالو تاني كلنا بيسونيو مغاني كونونتوناي ميلاد النصارى كجاتي بافلاني مغاني وورو سانكالو دورنا بيسونيو تاني ولنفلاناي ambe dawra bu masida rajagu ambo kono ne aya mulun kalanna darasu tamene anye dofo u tafsirula waqti yansuru kanto bunun kasiru ka tafsirula bi ambe wuli yurumina a'udhu billahi minash shaitanir rajim. خلق الأرض في يومين. وقوله خلق الأرض في يومين يعني يوم الأحد ويوم الاثنين. ناكو آية ونون كنو قوالي يدوكو كولو دا تلفلا وتلفلا كاري دو أنتنين دو. وجعل فيها رواشي من فوقها وبارك فيها ayekulu basabati lewun ayubila dugukoloka ka dugukolo hera ana barika ka barika ni hera do dugukolo kono ay jalaha mubarakatan ala yedugukolo ke hera fenye barika fenye khadilatan lil khairi wal bazari wal qirash ni dugukolo imbe hera kumbe kamina ani nube shimunun do akono ika nyoshi nunu bwa do akono ube yiri munun turu akono abumina wa tuqrasu wa qaddara fiha akhwataha wa huwa ma yahtaju ahluha ilayhi min al-arzaq wal amakin allati tuzra wa tuqrasu nako wa qaddara fiha akhwataha wala nyine munye dugukolo dunke ube hatagiya minna ala yobila dugukolo inka kabo garjage wula ani yoro munun nube seneke ani yoro munun nube iri turuye ya anni yawma sulasai wal arbi'ai dugukolo kana ewa hadama don hatagilembe minna dugukolo dunko hatagilembe minna kubila dugukolo ka o fana kera tile fula kono tarata do ani araba do
فهما ما اليومين سابقين 4 نين دون فلا أني دون فلا من تمنا نو فرلا يوم كاوبك نانيه كاري دو تنندو تراتدو أرابدو وبك نانيه ولهذا قال نين دكوس ألاكو في 4 أيام سواء لسائلين تلي ناني كونو تلي ناني منون دالا كنينندو ولاب بنندو نين كالكلاي أي لمن أراد السؤال عن ذلك ليعلمه نمغمي نيالا نيني إكان نين كالكي dugukolo ani fengo fembe dugukolo kono udara don hake jumala udonendo ulabenendo nubudo ni ba fe kudo de iba fo kari do tenendo tarata do arabado wa hala ibn zaid manahu bunjeri ko lanyine munye mana e munye wa qaddara fiha akhwataha fi 4 ayami sawaa lisailin ay على وفق مراده من له حاجة إلى رجع أو حاجة على كل نين مني على كو عليه دغكلو أيه هذا مدون دغكلو دونك حتى جلهم بمنا أيو بلا دغكلو كنو تلناني منو لب بنلو نين كلاي أي على وفق مراده من له حاجة إلى رجع أو حاجة ما نكوب بلا موكل لنينكا kabila mogo kala nyene ka mogo munu hatagilembe kata garjage ko madugukolo inka ubo ka haju do madugukolo inka fa inna allaha ta'ala qaddara lahu ma huwa muhtaju ilayhi ala yufilla tigatigiye alla nyene munya ka haju munye abe hatagiya kamin kata minna ala yo latigatigiye dugukolo ka mana ni mogo min ba fe kanyinin kalike garjage do de la ube ibake kanyinin kalike dugukolo korona feuna ika hatagilembe fendo de la ala ya I hatagilembe minna dugukolo inka ala ya latigeye ibasoro dugukolo inka bunjedi ale ko tafsiri ale ya ninfwa tafsir la wa hadha alqawlu yusbihu ma zakaruhu fi qawli ta'ala ibn kasir ko bunjedi ka kuma min fulani nye ko ninni kuma bolendo uye min fo alaka kuma la watakum min kulli ma salitumuhu aw ala ya ave ay ala delife ngo fenna ala ya be dawuma dugukoloka ko ola ale bunujedi ka tawsiri ko ale ni min bolendo akoro ni min bolendo ko min fora ni ayaka ale ka tawsiri no de bolendo ahata gilembe fengo fenna ala yo beke awye wallahu alam ayi fengo fenyini ala ya ala yo beka awye dugukoloka ko ale ka tawsiri ni aya de bolendo aya koro de bolendo yemmin fonni aya koro la wallahu alam wa qawluhu naqu summa stawa ila samai wa hiya ad-duqan ala kirekerele aye sankaba fana kirekere ya kata wa huwa bugharu al-ma'i al-mutasaidu minhu bun kasir ko doganu yemunye baji shishim min bobo baji la gashim min bobo baji la kata sanfe hiya quliqatil ardu hina quliqatil ardu tumami alaye dugu kolo da baji munun ba kono shishim munun ni gashi munun bora baji la kata sanfe ko ala tara ye sanfe la kirekera ya soro lude farla nyugon ka sanfe kate komi shishi faqala laha walil ardi itiya taw'an aw karha ay istijaban istajiban li amri wa afila li fi'li ta'atayn aw mukrahatayn ala ko sankabani dugu koloma aw afulo kanne ala afula ne ala ka nyamarika aya jabi afula ne ala yaw bila minna aya ke ne ayere sagoye ube afula ka ke nimbaw karaba abake anni ibn abbas qala allah tabaaraka wa ta'ala ibn abbas sabatera abora ibn abbas bolo ko ala ko sankaba wulon fulama itile samsi wa khamri wa nujumi akon ka dolo munum bela ubo nka kalomu ewa tile mun bela abo nka kalomu min bela abo nka dolo min bela abo wa khala lil ardi ala ko dugu kolo fanama
isqi anharaki wa akhriji shimaraki ako dugukolo fanama ko munum ikono ika ko nunu sojola jido ika ko nunu kono ikinka iride umbo qala ta'tayna ta'ina dugukolo sankabolon fula dugukolo wolon fula uko alama ambe na ima annin dungo mana ya nyamra ni minye karabalite anyere bake ni anyere kama jigini anyere nindungo waqtarahu ibn jarir rahimahullah buna basi fule kan nin tawsir min fo ibn jarir yanninde suwantiya ni ala ko sankaba ma afula kanama akan jabi annin dungo la uben ka karaba ala yu nyamra ni munye ala ko sankaba made ika tile bo ika kalo bo ika dolo bo ako dugukolo fanama ika ko boli ika kayri de umbo donc kun nyamari kanyen ninde ko fula ko antigi alama sankaba ko alama ndinka tile ubo ndinka kalo ubo mbe dolo ubo ni nin dungoy karabalite dugukolo fana ko ndinka ko boli mbun kayri de umbo nin dungoy ika karabalite buna bas ko la nyine ninde ibn kasir ko ibn jarir ninde sugantiya wa qawluhu ta'ala qalata atayna ta'ina ay bal nastajibu laka mutiina bima fina mimma turidu khalqahu min al malaikati wal jinni wal insi jami'a mutiina lak ibn kasir ko ni ala ko qalata atayna ta'ina sanka bolon fulan dugma ko lon fulan ko ala ma ko ay ambi bato nan nindi moy akolla nyine munye bal nastajibu laka sanka bolon fulan dugma ko lon fulan ko ala ay antiga ala ambi jabi mutiina nambe ala bato bima fina mimma turidu khalqahu min al malaikati ani fengo femban kono iba fe ka damfe dan kono annan ka damfe bena yima ki bato ibe malika mununda an kono wali jinni ibe jinna mununda an kono wali insi ibe hadama de mununda an kono jami'an mutiina laki anni nunun bebena eman nambe e ala bato nambe ke bato kala e alama hakahu ibn jarir ambadi ahli al-arabiyyati ni tawsir min fulani nye bun jarir yen ni mafula kafo kabo ewa arabu kandona do bolo قال وخيل تنزيل لهن مؤاملة من يأكل بكلامهما ko ala ye sankabani duguma kolo ayub bila joyorola mana hakilima ala be hakilima kuma nyona chogomi aye sankabani dugukolo fula bila hakilima ka joyoro de la ku kuma nyonya wa qala al-hasan al-basri ko law abaya alayhi amrahu la ajabahuma ajaba yajidani alamahu al-hasan basru ko akoni sankaba wolon fulani dugmaro wolon fulanu tumbanna nu fula tumbanna ala bolo atumbul la jabal min nuba dimisoro faqadahunna sab'a samawati fi yawmayn ay faraqa min taswiyatihinna tumam alay sankaba kere atara yasuru sankaba sisilama de do ala tilala sankaba wolon fula dalima ku dala kenye sabu as-samawati ku ke sankaba wolon fula fi yawmayni tile fula kono tumama ay sankaba kere kata aya sura sisilama de do ay sankaba wolon fula fanadda ka ke sankaba wolon fula ka tila udalila ku dala kenye tile fula kono ay akharaini mana tile fula wure munni anye tile fula nani min fo minni ulu tekeleje o fana jumay huma yawmul khamis wa yawmul jumu'at o ye al-khamisa do ani juma do donc sanka bawlon fula ni dugumalo ko wolon fula ni fengo fembu kono udara nin tile woro de kono dokuma wolon fula na kono na fen ulu dara tile nani kono kari do tenen do tarata do rabado sanka bawlon fula ni fengo femba kono ulu dara tile fula kono ala misado ani juma do
ووها في كل سماء أمرها أي ورتب مقرر في كل سماء ما تحتاج إليه من الملائكة تمام على سانكبولون فلات داكو دالك يكوكي سانكبولون فلاي سانكبا بي أني كونونا في منون كاكا على يولو بلا كونو ملكيا منون كاكا سانكبا كونو أيه أو ملكيا بلا كونو سانكبا ولون فلان ملكيا منون كاكا يو بلا كونو فلانا ملكيا منون كاكا يو بلا كونو سبانا نانينا دورنا ورنا فوكتا ورون فلانا وما فيها من الأشياء التي لا يعلمها إلا هو أني فيمو فيم بسانكبا ولون فلانا فيم منون نمو سوتو دوني علاتي سانكبا كلين نمين كاكا ملكيا ani danfe munun ba kono ni mo wore tudo ni alate ayo bilaw sankaba kono wajayanna samaa dunya bi masabiha alay jiya sankaba masri ni dolowe wa hiya al kawakibu al muniratu al musriqatu ala ahli al ardi wa yadolowde dolo munun norelendo nube mene dugu kolo dunkewka wa hifija ayet dolo nunu fana doke tanganay ay harasan mina sayatini ayet dolo nunu doke tanganay nube ewa sankaba tanga kabo shaytanuma an tasma ila al malail ala puru shaytanu kanata sankaba korotale kuma munun be foy shaytanu kanata wudu purti zalika taqdirul aziz al alim ninye masami nye she masaye masami nye doni masaude kalla tike fulani nye ay al azizu allazi qad ajja kulla shay fa qalabahu ala de masay ajje kore munye minyi akasheba ya be fembe ka aye fembe kenye akasheba ya be fembe ka wa kharahu ka be karaba ali alimu bi jami' harakatil makhluqat wa sakanatihim ali ala de danfu lamaga danfun kan lamaga ba bedo danfun ka sabati aba bedo danfun be lamaga kala ba bedo danfun be sabati kala ba bedo فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون فإن أرادوا على مسامين كروتا لندو أقوتي دم أفو مشركوية أني منو إني تنيا منا أنا منو نيا غلون تغيا نا يا كودي أبنا nini chinyami nana kabo alafe na banoma faina aradu na banoma faqula fuye anzaratukum sa'iqata misla sa'iqati adi wa samuda afuye kafu ne baw bagabagade la jaba kana tawsoro la jaba minye adi gan kawsoro la jaba minye samuda gan kawsoro
ne b'aw bagabaga donc o de kana o ɲɔgɔnna de kana aw sɔrɔ numfu ye n'aw banna ne ni tiɲɛ min nana aw ma ka bɔ ala fɛ n'a y'a ko d'aw ma a banna o ma ayiwa ne y'aw bagabagalikɛla de ka bɔ lajaba ma lajaba min ye adigankaw sɔrɔ lajaba min ye samurugankaw sɔrɔ ne b'aw bagabaga de o lajaba ɲɔgɔnna de kana aw sɔrɔ idi ja'atuhum urusulu min bayni aydihim tuma min cidenw nanu ma u ɲɛfɛ cidenw nanu ma u kɔfɛ maana mɔgɔ minnu tɛmɛna olu ɲɛ cidenw nana u ma mɔgɔ minnu bɛna olu kɔfɛ cidenw nana u ma a bɛ se ka nin ta a bɛ se ka taa fana dugu minnu bɛ olu kɔfɛ cidenw nana olu ma dugu minnu b'u kɔfɛ dugu minnu b'u ɲɛfɛ cidenw nana u ma dugu minnu b'u kɔfɛ cidenw nana u ma o cidenw nana ka mun f'u ka jama n'u ka dugumɔgɔw ye allan ta'budu illa Allah ko mɔgɔw ma kana foyi bato ni ala kelen pew tɛ awan balima ciden bɛ ci kun filɛ dɛ tawhidi wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'buduni ala ko ciden ma ne ma ciden si ci enye ko ne ala ye wahaw de bila o ciden ma ko ne ala kelen pew yɛrɛ ka bato foyi kana fara ne ala ka ne ala kelen pew de bato fenya kelen pew ka bato foyi kana faranka ولقد باسنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت alakum mantum temena ne ala ye ciden de chuma ko ne ala kelen pew ka bato min ye tagutu ye mushriki ko ne taguti ni shaytan ko mo ko yere ko su kabuma awa cida unya ko chodela nuha ko ya khawmi ibudullaha ma lakum min ilahi ghayruhu huda ko kam goma ya khawmi ibudullaha ma lakum min ilahi ghayruhu kata kam go ay ala kelen pew bato fen si taw bolo min ka bato e ciay ni ala kelen pew te ciden be cirani ode wala gadu uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asrakita la yahbatanna amaluka ala ko ciden yere man ne ala ye wahawci ema ne wahawci mugoma munun temena enye ka wahawci ciden fanama muhammadu ini ka ciden ni ka bonya ni ka karma fulen ni ala bolode men ni mushrika ke ka fulana farane ala kambi ka barawciya bal ma ciden be cirani tawhidi de wodi atu wakati bemba foyero wa kullu da'watu laysa fihi tawhid laysa fi bila fa kullu da'wa bila tawhid da'watu fasilatu dawa ni tawhidi tala dawa barika bole dawa nafanta dawa barika bole bal mo jamu suru la islamiyya jamala bi wakati bemba fo u ye islamiyya to tinya de jama dawa jama kulu do na islamu chela bi ulu islamiyya to tinya umma kote tawhidi la uhamina kote tawhidi ka shinshi tawhidi ka kamogo wele kata tawhidi ma kamogo wele kata sunna ma otu ka hammi baye hari nu ya ke afo yoromi uba gorobali fo kateme tawhidi te prepare la tiko bolo sunna te prepare la tiko bolo o dawa sugu tora bele badebe silamiya kabbi jankon ka jamana en kono uye dawa ke unana ko ke o tonye hari mugo munun tara adida nyuman kala kana betinya jamana kono ka sunna to cinya ka silamiya to cinya ciya tirbo uye adawa nunun ke ka jamana ke ka dawa kila ka ke komi ciya tirbo law musoko firimeli fotota kanka dawa cinya ka silamiya to cinya fama nani fama borto kamugo lasu kamugo lamurtu kubila fama wala togo cinya be silamiya ka bi jamana en kono nani ni namni be silamiya ka bi jamana en kono khususa krekele boloka sunnaka ulu dawa kala sugude do anya foya an fula kono bi uma hamini tawhidiye uma hamini sunna bal ulu mun yerebu dambe kata sunna mo no ka diplôme nu fe mata be chama ute fuy kelele la yere ni sunna mo nyumante
ni mugo jora sunna tinya ka jamana in kono u ka kele serimo ka tora serima mugo ko salafu ka tabolo kiden na ka shebon ani tabina tumbe min kan kan mugo sage ka toma mugo si dogo yalen tu bolo mugo si dogo ya tu bolo te mugo si kele ka ebo ulo fana bu dambe ka ta sunna ma fa do ba fu kulu be salafu tabolo de ka ebe salafu tabolo ka tana site ela ni salafu yate ete fo ela ni salafu ya kelete salafu sugu jumai awa fama kelelite salafiya la de kabo fama kontra wati tum nya jamana ka mimbaru beke politique fo yorode ci sala yanki soma doni hari bamba amba anyina ala fala kan ninjidi an kan mimbaru sanfelaw kan nettoyer ka kisi kabo politique ma ani fama nani ni fama lebu fo ni fama borto ala kan an kan mimbaru sanfela seneya kabo ma haribi jamana intunci yana de mimbar ko kanna tunkera politique fo yorode qur'ana ayate fo hadisate fo mimbar ko kanna tunkera de ewa ka mugu lasu ku bila ku bumara sini ku bila ku lasu ka bumara sila dro fama controla fama kele ni fama borto ni fama ema etumame o fama borto o ko aka dabila uye ewa kala jola imaye mugo tumbe ewa o kuma suguna eta abeka bido bila dogo yara sisa parce que o tunte fuila ni fama nani to wode yu bo kenama tumami fama nani dabila la kasigi ka qur'ana tawsira togo nyumana kasigi ka hadisa fa togo nyumana kasigi ka gira fa utesola abe ko mute jamana kono madadia abe ko mute jamana kono yere parce que betu nye sanga soro ni fama borto ni fama gurjade fama lebu fo kasura te sunna kuna te islamia kono aw alimami bilala minna minbari kanaba dambe kata sunna ni dawama aye mugo wele kata tawhidim cide cira ye mugo wele kata tawhidim cide umbe ci wakati min ku ya soro dinya o ka famo de bubulu kanyemo de bubulu cile makka kafiru nyema tuntula famo tuntula yala ala ko ciden ka damina ku ka fama de boya aka shigiya Oreshi fama min tumba ko ciden ko de kele ko boya ka shigiya nola balin ko ya wele ante mena la wodo ni ba fe ka kem ambe ka famai ambe ka marali kala no kiye me akalla nyini wode ya ciden kala nyini tunye fama ya de ya akalla nyini tunye tauhidi de ayu wele kata tauhidim de amma kuma ke uka nyema yala amma kuma ke uka fama yala amma kuma ke uka marala aleta ye minye ku wele kata tauhidim ala kelim pro ka batu dugu koloka awa karamo ka bara ya wode anya fawuye ya ande sara nama damina la jamana kuna bella bala ya ubaba dade awunya na jin hada madon hakili madayela hari munon ba afu ko be sunna to ce be wa be to cina uba fe ka fama Allah su ku bila wa be man nin ko koso ambe fitina la awunya nin fa sagote nin nyanyen ni fo be tinya te fona munon be afa makele ni fe unanya fo ya ka parampansia Islamia tere ute Islamia te sunna te salafia katabulote. Salafia katabulote. Ulu yere de ya ta yere mo baki ka ke jamana yonkono. Yo mo do fana be afa tusura yasuru munun te sunna fe, munun te tawhid fe, munun be Islamia re controla. U fana ko ben ninke ewa uka ewa kile kunye ka fama ulla suku bila Islamia. Fama hakili de tanka fama ulla. Aw nyana fama fana hakili de tola wallahi mugo ni ala isugante ni ke marali kelay abe hakili do de dimay bi ka jama marani minni fama ma jaya mugo ya ma fo islamia kelete ni dina kelete ni nafa kele de do fama be nin kele do kateme mugo beka ako dina kelete o nafa kele de do be yo do fana e pi kafiru de bu financer yahudani nasara unu de me bagaw ulu de ben ni fitina koro kasilama jamana noni dora wande la ka fawye fana nko khawariju ba fo munu ma khawariju ka bo fa ma kontura ku kafira ku fa mugo sabade do mugo saba khawarijul qadiya ani bamurutum al qadiyatu kawariju sigile unye donye nyafo ya aye sagi katinka kasitu koroma nko kawariju sigile aleye mimbe kawariji yake naka kumakanye kawariji ya beke bil kalam, kawariji ya beke bil itiqadi ni duskunan siriye
khawarija be ke bil fi'li ni ke wale khawariju sigile alaye qualité fula qualité saba folo munye mugo na be kuma ka derisula min bariuka abe faamu kan lebu fo ka faamu kan lebu porto ka mugo lasu ko bila fama contrôla ka mugo lasu o ka bo marasila fama contrôla khawariju sigilende fula koro uba fo ninde ma khawariju kuma kelaw nonun de be marfatigu ni bamurutigu wuri wode ya to buni hajari qasilani ko ako khawarijul khadiya akhbasul khawarij ako khawariju sigile khawariju be juguma yale de be bamurutigu wuri mugo kadrisu kono ka kutubawla membari ka radio sosola nabe video e wadila ka dila dila nabe fama nani ka borto ka mugo lasu ku bila silama jamano fama ma silama fama ma khawariju sigile mboy koro kele khawarijul qadiya to ya fulanna min dusukun kono alete kuma de adda delendo ma ba dusukun kono ni fama munu fulen ni ya dagara ka kele adagara mugo kan marasi ku contrôla munun bu lewu fu munun bu nana dagaru tuguye khawarijul qadiya do khawariju sigilendo na dusukuna siriye na be dusukun kono doro adagara nunun kan nani adagara boli ka ke u contrôla khawariju sigilendo khawarijul qadiya do khawariju sigilen ci ya fulana do be ale bolo parce que anyi fulana fo sabana ale be jamana kuna te kuma yerede ate mugolla su kabila fama wala mais abe ale fana bolo nim fama wa awde ka fama de ne ka fama te khawariju sigilen fulan koro ci den ko ninde ma mata laysa fi unuhi bayatu mata mitatul jahiliya ci den ko nin tigide ma ni ebe jamana kono e bolo fama te ela ci den ko ni saraw ko isa i jahili sara ni khawarijul qadiya do abe jamana kono de ate mugolla su fama contrôle ate bo marasila de ate mugolla su ka bo marasila ate fama nani yere de mais ale fana bolo e nim fama nunu netu konten ka fama ude ka fama do khawariju sigilendo kiden ko na sara a jahili sara khawarijul qadiya ni sababbe khawarijul qadiya nani nay jumay khawariju bamurutigi mi aleka marfauna ka bamuru de ba bolo fa makelelila uba fo nindema ewa al khuruj bi sayf al khuruj bil sayf al khuruj yakunu bi sayf al khuruj yakunu bil ittihad yakunu bil kalam doni ke bago hari sunna wal jamaa ka kitabu salen kono aqida kono nimbe boli kala fama kontra be khawariju ala kan sala kan tanga ala ka jamana ne toy ka bonin jama suguma mais jama min ben ninke kamogo la suku bilani na nuye jinya beke fitina ni balawye jama sugu dobe ko ikhwanu lil muslimuna o jama de nana kado jamana kono udonan nuntuna hari mogo munun aqida kanyi palasiu kama joyoro kama nafolo kama ani subuha munun bubolo uya befili ka befara ayireka ikhwanu lil muslimuna nin fitina be wuludo blo jinya fambe ahmadu sakri hadisa dombaga do kateme Sheikh Albani yere ye jonko ala fo ka hadisa doni la fatura sisa akon nin jama min fulen ninye akon nonun de islamiya dawa yelema ka ke ijramiyan haddama ku islamiya dawa yelema ka ke tonyali ka ke gurjali aku ulu bado yahudiya shuyuna yahudiya nasaraw ni yahudiya kafirun ulu debu finance na folo da ko dankaniya bale bolo ikhwan muslima munun na kasilamiya dawa ka ci duguya mugo nye koro ka ke gurjali dawa ka ke tonyali dawa aku yahudiya ni nasaraw debu finance o dankaniya be ulu bolo bani mo nya hakili jigen nonu na pasiramba wakati la pusu demisenu kalande aba yire kulosi chogomi nin jama anyonya len anyotu nyana jamana en kono yekaramo chamancinya ma fo bede karamo kilen be haru be wulu sabati lembe sunna ko bado nin ko sugute dina kono unanu do kono do ka dawa cinyana ka sunna cinyana men nimbe yede har biddem senu
fona kyon akakata yoro na fando aya yero koloside nonun te koye nube sunna kono nube dina kono tunye jamana incinyade anya foya alhamdulillah rabbil alamin bema bebla keneka al haqqu yula ya'lu wala yula alayhi cinya de beta samfe fente ta cinya samfe don temena nela ya doya fo ne ko kelente se ka cinya do ni jamana karamo bebe fili o fora ne jamana kono ya ma fo ni wasode ka fo ka hakili so don do temena ben nunu fo jamana kono do ko ne ma ko kelente se ka cinya famu cinya do ka jamana karamo be fili aha akira chogori adonna jamana ka karamo be fili lawbe ma fili illa ma rahim rabbi wala hina kelen numa ashahidu man wiza bi khairihi me mo kunna de mo de mo min ni wajurani tanay nin ka kawma wajuri ya de mo kunna de mo min ni wajurani tanay jamana mbe fule to mi sisa abedda de no makunna no ka kuma ke nko ka kuma koro do boloy uka kuma ci de nyode fo man ahana sultana allah fil ardi ahanahu allah ciiden ko ni mogo yala kam masake dogoya dugu kolo kala bi dogoya buno seminu ka iriyadi jijun fulanna hadisa laban sarahu kerandinde jijun aka iriyadi minye jijun nani jijun fulanna ta awa allaje hadisa laban minbe akerani hadisa de na ya sarahu ako mogo niye fama dogoya ko ala bi dogoya jiya kono ya ko ni ala bi dogoya jiya kono ya ko ka dogoya mabi ma kono lagara ko ciiden ka kuma de ko atibule ako fama dogoyali fana sugu kacade fama dogoyali dode ni fama ye kuma min fo ibake ka ewa moke bola ya yen ninfo ya yen min fo tuguni ya yen min fo tuguni puru ka nege bo mogola obe ni fama ye decision do ta konnin ka ke yayi ima ya yen ninke tuguni ima ka yayi akonnin ka ke tuguni puru ka mogola suku bilama ku dusukun furu furu akoro ku bilala akonnin betto de fama dogoya ibnu simi rahimahullah ko ni mogo ye fama dogoya iya dogoya ni dogoya suguya ye ako fo jiya kono la bi dogoya ako ni alami dogoya jiya kono doro ko ita abake kima kono la garade ibe dogoya ye ako kuma nye chiden ka kuma da te wuli ni mogo ye fama deme tinya fanaka amma fala soso de me ni fama deme tinya fana ni hera fanaka ala bi deme de ala kan deme ala kan sutura ala kan jamana suma ya rabbi Allah tabudu illa Allah qalu law sha rabbuna tuma me cide nunu unanu kam mo maka nun fuye kwa kana fuye batuni ala kilen tawte uku kam mo ma law sha rabbuna na tunyantigi ala jiya la anzala malaikata ala tumbe malika da jige ka ci umma ate eci ate awuci na yasur ala be ciden ci umma atumbe malika da ci auma atunta au hada madawun ci auma fa inna bima ursilitum bihi kafiruna ewa au cirani menye au kafirana nai jama kulum munun temena nu ka ci da un ciru mani tawhide nin de ke ka ci da un jabi konna aya sura la be ci den ci atumbe malika da ci auma ate awun ci auma parce que wi hada madende ko ma nyu kono ewa au cirani menye au kafirana nai fa ma'adu alako amma adigan kaw fastakbaru fil ardi ulu yu yere bonya dugu koloka bi ghairi al haqqi kasuru tinyatu bolofana wa qalu yere bonya koso nuk anu nuk kabana yere mala uko man asaddu minna quwwata kum mugo jumambe min ka fanga kabu anye mugo jumambe min ka fanga ka giri kateme antaka alako awlamu yaraw ya lawluma yewa أن الله الذي خلقهم مسمى يودا هو أصد منهم قوة وفنك جريكة مولوتاك ولو يرمان نندوا يالا ألم من يولودا ولا كفنك مجريكة مولوكا وكانوا بآياتنا يجحدون أو أتنكر فنو بيبا ني ألك تامان شوما ني ألك آيو فرسلنا عليهم ريح سرسرا ني ألا يتوى فيني توما ala yu halakini finye minye finye achi kanka giri finye inka suma finye akakala bunkasiri bafo nimbe tumbe finye ina finye ewa mindo akagiri ewa akanka jugu kamba de be finye ina
suma bade be finya kono fi ayami nahisati tilawla tilemunun tugutu lembe nyogona samanati ayami ha obe suratu haqqatu kono سقرناها عليهم سبع الليالي وثمانية أيام هسوما نهيسات يودي تلي منون تقولين بنيوغنا لنوجيغهم أجاب لقجين پرن على كل لنن ملو يالا جاباما في الحياة الدنيا جيا كنيانا ما يكونو ولا عذاب الآخرة أخجا أو الله غرك الله جابا أودي ملو يالند كتما بكفنا وهم لا ينصرون أو الله غر وتدم يبغى فنصر يرلا وأما ثمود على كم ثمود كانوا فهديناهم على يتشيا يرولو نيو كندا نتشيا يرولو ما نبانغلي كويه فهديناهم من فلان نبانغلي ديرو ثمود كانوا نيبانغلي كولو نتشيا بانغويه فاستحبوا لأعمال الهدى ما فينيوتيا ويدو كانوا كندكا فيلبانتيا ويود كانوا كندكا فغجتهم سيئة العذاب لا جابا يسر سيئة العذاب لهون لا جابا دغيالي من كان يسر بما كانوا يكسبون نوكا باركة وسببوية ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون مغم ننتو لمنانين علي أولوكشي أني منو سرنا علي ñu ñamaran mi o yake ñu fatanya kabun ya to nya udu kishi isallahu ante se ka dobbun ka sir ka tawsir la ni alay siniranna subhanaka allahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk suratu fusilat ayatana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما بيكارسو إجريا باكلاني كمناني أني بناني أني ولون فلا شهر ذي القعدة من هجرة سانكالو تاني كلنا بيسونيو مغاني كونونتوناي ميلاد النصارى كجاتي بافلاني مغاني وورو سانكالو دورنا بيسونيو تاني ولون فلاناي ambe dawra bu masjida rajjahu ambo kono ne aya mulun kalanna darasu tamene anye dofo u tafsiru la waqti yansuru kanto bunun kasiru ka tafsir la
بأنبولي يرمينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلق الأرض في يومين وقوله خلق الأرض في يومين يعني يوم الأحد ويوم الاثنين ناكو آية ونون كنو كوالي يدوكو كولو دا تلفلا وتلفلا كاري دو أني تنندو وجعل فيها رواشي من فوقها وبارك فيها أيكل بسبة لون أيوب بلا دغوكولوكا كدغوكولو هيرا أني أباركا كباركاني هيرا دو دغوكولو كونو أي جعلها مباركة على يدغوكولو كهيرا فيني باركا فيني خادلة للخير والبذر والقراش ni dugukolo imbe hera kumbe kamina ani nube shi munun do akono ika nyoshi nunu bwa do akono ube iri munun turu akono abumina wa tuqrasu wa qaddara fiha akhwataha wa huwa ma yahtaju ahluha ilayhi min al-arzaq wal amakin allati tuzraw wa tuqrasu nako wa qaddara fiha akhawataha wala nyine munye dugukolo dunke ube hatagiya minna ala yobila dugukolo inka kabo garjage wula ani yoro munun nube seneke ani yoro munun nube iri turuye ya anni yawma sulasai wal arbi'ai dugukolo kana ewa hadama don hatagilembe minna dugukolo dunko hatagilembe minna kubila dugukolo ka وفنا كيرا تلفلا كنو ترتا دو أني أرابا دو فهما ما اليومين سابقين أربعة نين دون فلا أني دون فلا من تمنا نو فرلا يوم كاو بكنانيه كاري دو تنين دو ترتا دو أرابا دو وبكنانيه ولهذا قال نين دي كوسا ألاكو في 4 أيام سواء لسائلين tile nani kono tile nani munun dala kanyendo ulabbenendo nyinin kalikalai ay liman arada suwala an zalika liya'lamahu numugomme nyalla nyini ikan nyinin kalike dugukolo ani fengo fembe dugukolo kono udara don hake jumala udonendo ulabbenendo nubudo ni ba fe kudode iba fo kari do tenendo tarata do arabado وحال بنجير معناه بنجير كو لنين مني معنى مني وقدر فيها أخواتها في 4 أيام سواء لسائلين أي على وفق مراده من له حاجة إلى رجع أو حاجة على كل لنين مني على كو عليه دوكولو أي هذا مدون دوكولو دونك هتغلم بمنا ayo bila dugukolo kono tilenani munu labbenendo nyinin kele kalai ay ala wufqi muradihi man lahu hajatu ila rizqi aw hajati mana ku bila mogokal la nyinika ka bila mogokal la nyinika mo munu hatagilembe kata garjage ko ma dugukolo inka ubo ka haju do ma dugukolo inka fa inna allaha ta'ala qaddara lahu ma huwa muhtaju ilayhi ala yufilla tigatigiye alla nyine munya ka haju munye abe hataga kamin kataminna ala yo latiga tigiye dugukoloka mana ni mo min ba fe kanyinin kalike garjage do de la ube ba ke kanyinin kalike dugukolo korona feuna ika hataga lembe fendo de la ala ya I hataga lembe minna dugukolo inka ala ya latigeye iba soro dugukolo inka bunjeedi ale ko tafsiri ale ya nimfwa tafsir la wa hadha alqawlu يشبه ما ذكروه في قوله تعالى ابن كثير كو بونزيدي ككما من فلانيه كون نكما بولندو ويمين فو على ككما لا واتاكم من كل ما سالتموه او اي على دليفينو فنا على يا بداوما دغكولوكا ko ola ale bunjeedi ka tawsiri
ko ale ni min bolendo akoro ni min bolendo ko min fora ni ayaka ale ka tawsir no de bolendo ahata gilembe fengo fenna ala yo beke awye wallahu alam aye fengo fenyini ala yo beke awye dugu koloka ko ale ka tawsir ni aya de bolendo aya koro de bolendo yemmin fonni aya koro la wallahu alam wa qawluhu naqu summa stawa ila samai wa hiya ad-duqan ala kirekerele aye sankaba fana kirekere ya kata wa huwa bugharul mai al-mutasa'id minhu bun kasir ko doganu yemunye baji shishim min bobo baji